Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye mu Burundi. Ikibazo cy'indege ya Perezida w'Uburundi maze imyaka igera ku 10 iparitse Madrid muri Espagne gikomeje gufata intera. Nyuma yo kwamenyekanye amakuru avuga ko inyandiko z'ingenzi zayo zafashwe n'uzari ambasaderi w'Uburundi muri Afrika y'Uburengerazuba, Sherifu Aidara Bokum, usaba ko banza kwishyurwa amafaranga avuga ko leta imurimo. Iyi ndege yo mu bwoko bwa Gulfstream yoherejwe muri Espagne 2017 kugira ngo ikorerwe igenzura rya tekinike. Icyo gihe ubutegetsi bw'Uburundi bwari bwahaye Sherifu Aidara inshingano zo kuyerekeza no gukurikirana ibikorwa byayo. Amakuru aturuka mu nyandiko za email zijyanye n'igurwa ry'iyo ndege muri 2014 agaragaza izina rya Sherifu Aidara mu bantu bakurikiranye icyo gikorwa. Bumwe muri ubwo butumwa bwoherejwe kuri General Arengeyo mu Bunyoni wari ukuriye bya Perezida Pierre Nkurunziza. Nk'uko amakuru abivuga, iyo ndege yagereye ku kibuga cya Cuatro Vientos Madrid. Sherifu Aidara yafashe inyandiko zose zayo mbere yo kubimenyesha abayobozi bakuru b'u Burundi. Kuva iyo ndege yakomeje kuguma i Madrid idakora kubera ko inyandiko ziyemera kuguruka no kwimurwa. Bivuga ko wazari umudiplomate yasabye ko yabanza guhabwa amafaranga menshi leta y'u Burundi murimo mbere yo gusubiza izo nyandiko. Uretse ko yari ambasaderi muri Cote d'Ivoire no muri Afrika y'Uburengerazuba, Sherifu Aidara ari umuntu hafi cyane wa Perezida Pierre Nkurunziza, ndetse ngo yamukoreraga inshingano zidasanzwe zitigeze zihemberwa uko abyifuza. Mu kwezi kwa Mata gushize, Perezida w'Uburundi Evariste Ndayishimiye yemeye ko ubutegetsi bwe bukomeje kugira ikibazo cyo kubona umuntu ufite inyandiko z'iyo ndege. Ati iyo ndege igomba kuva Madrid ikajya mu Bwongereza, ntishobora kuva Madrid idafite inyandiko, kandi ntutiri kubasha kubona umuntu uzifite. Aya magambo yakuriye impaka nyinshi cyane ko igihe Perezida Ndayishimiye yageraga ku butegetsi, Sherifu Aidara Bokum yari agifite inshingano y'uhagarariye Burundi muri Afrika y'Uburengerazuba. Yaje gukurwa kuri uwo mwanya muri 2022. Hari amakuru avuga ko Perezida Ndayishimiye yamufata nk'umutekamutwe cyangwa se umuntu utagifite icyizere mu butegetsi buriho. Sherifu Aidara azwi cyane muri diplomasi y'u Burundi, akaba kandi umugabo Leontine Nzeyimana usanzwe ari ambasaderi w'Uburundi muri Tanzania. Kuri ubu leta y'Uburundi hagati y'amahitamo akomeye kwishyura amafaranga asabwa kugira ngo inyandiko z'iyo ndege cyangwa se gukomeza kureka iparitse Madrid. Ibintu bikomeje gutwara amafaranga menshi yo kwicunga no kuhitaho buri mwaka. Narahanganisha amaso abanyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika. Marizwa kuva ku isaha ya 2 za mu gitondo ku wa gatanu, ubutegetsi bwa Kinshasa bwategetse kohereza kajugujugu nyinshi z'intambara zitwaje ibisasu byinshi zivuye Karemi kugira ngo zigirwe mu bitero bikomeje biri kwibasira Minembwe no mu turere tuyikikije. Izo ngufu za gisirikare zongerewe ku ntwaro zimaze zigiye zikoreshwa mu turere dutoye cyane twa Minembwe, zirimo indege zitagira abapilote, intwaro za rutura hamwe n'indege za Sukhoi 25. Itangazo ryashyizwe ahagaragara na M23 rivuga ko ibitero bikomeye bya gisirikare byemeza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bugamije gusiba Minembwe ku ikarita no kurimbura abaturage bayo. Bwizeye ko buzakinyirwa ikibazo n'ibihugu bimwe na bimwe bagize umuryango mpuzamahanga. M23 yongeye ko imyumvire yo kudana iterwa n'ubufatanyacyaha bwo hanze ndetse no guceceka kw'amahanga bitera Kinshasa ingufu zo gukomeza ibikorwa byayo byica abaturage b'inzirakarengane. M23 yongeye gushimangira ko yemeje bidasubirwaho kurengera no kurinda abaturage b'abasivile mu buryo bwose bushoboka. Mbabwire kandi ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo rivuga ubwo bitero bitandukanye byateguriwe mu bice bituwe cyane muri Kivu y'Amajyepfo, nk'uko bitangazwa n'uyu mutwe mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku wa 4 tariki ya 10 Gicurasi guhera saa 12 za mu gitondo. Ingabo z'ubutegetsi bwa Kongo zagabye ibitero simusiga byibasiye uturere dutuye cyane twa Karenge, Gakenke, Bidego na Rugezi muri Minembwe. Hakoreshejwe ingabo zo ku butaka, imbunda nini, drone za kamikaze za KT-6 n'indege z'indwanyi za Sukhoi 25. Ku rundi ruhande, itangazo rikomeza rivuga kandi ko ubwo ryashyizwe ahagaragara mu saa 6 indege za drone zari zikomeje kuzenguruka zigenzura uduce dutuye cyane muri Kivu y'Amajyaruguru. Riti kugeza ubu indege zitagira abadereva za CH4 zirimo ziraguruka kandi zigenzura uduce dutuye cyane twa Masisi, Rucuru na Karehe. Itangazo rikomeza rivuga ko bigaragara ko hitegurwa ibitero bikaze muri ibyo bice, ariko ko ibitero byibasira abenegihugu bidashobora kwirengagizwa. Umuyobozi mushya w'umudugudu wa Kateku mu gace ka Iremya muri grupu Mayikobo muri teritwari ya Walikale ku wa 3 yishwe na Wazalendo nyuma y'amasaha 28 gusa ashyizweho n'inyeshyamba za M23 wahohotewe yiciwe imbere y'umuryango we. Amakuru agera mu kinyamakuru Actualité CD avuga ko Wazalendo bamukubise amasasu mbere yo kuburira mu bihuru bikikije aho hantu. Impamvu y'ubwo bwicanyi ntiramenyekana neza. Icyakora mu bakurikirane hafi muri ako gace bavuga ko amakimbirane ashingiye ku buyobozi yabaye nyuma y'ubwo bwicanyi. Umurambo nyakwigendera washyinguwe ku wa 4 mu mwuka utari mwiza mu mudugudu. N'ubwa mbere hari yabaye ikintu nk'iki muri grupu Mayikobo kuva yigarurwa n'inyeshyamba za M23 zashyizeho abayobozi b'ibice bitandukanye aho hantu. Ubwo kandi Minisitiri w'Abanyamahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yanyumuje amakuru yatangajwe n'ibya Perezida wa Kongo Kinshasa byavuga ko Perezida Tshisekedi yitabiriye ibiganiro byabaye mu nama Africa Forward Summit iheruka kubera i Nairobi muri Kenya. Mu butumwa bwashyizwe ku rubuga rwa X, Nafala Muamba Kayowa ukuriye itumanaho muri Presidency ya Kongo Kinshasa yavuze ko igihugu cye cyitabiriye ibiganiro byabereye muri iyi nama yahuje abayobozi batandukanye muri Afrika no mu Bufaransa ku nsanganyamatsiko yerekeye ubufatanye mu guhanga udushya no guteza imbere ubukungu. Muamba yavuze ko tariki ya 12 Gicurasi aribwo Tshisekedi yitabiriye ibyo biganiro, ndetse asaba kubahiriza amahame yo gukorana kw'ibihugu mu gukemura ibibazo bitandukanye, kwamagana igitero cy'u Rwanda ndetse no guharanira impinduka mu mikorere y'akanama k'Onu gashinzwe amahoro ku isi. Nduhungira binyujije ku rubuga rwa X
yavuze ko byatangajwe n'uriya mugore ari ibinyoma byambaye ubusa kuko leta ya Kongo itigeze yitabira ibiganiro nyirizina byabereye muri iyi nama. Yasobanuye ko Africa Forward Summit yari igizwe n'ibiganiro bitatu bikomeye byayobowe na perezida wa Kenya William Ruto na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Ibyo biganiro byagarukaga ku ngana zitangiza ibidukikije n'ingufu zisubira, ivugururwa ry'imari mpuzamahanga ndetse n'amahoro n'umutekano. Nduhungire yavuze ko abayobozi b'ibihugu n'abagariza guverinoma bagiye batanga ibitekerezo muri ayo masomo, ariko ko intebe ya Kongo Kinshasa yagumyeho nta muntu yicayemo muri buri kiganiro cyose. Ati kubera iyo mpamvu Kinshasa nigeze isaba ikintu icyo ari cyo cyose cyangwa se ngo ishinje u Rwanda muri iyo nama, ahubwo perezida wayo yagaragaye gusa mu muhango wo gusoza. Umukuru wa diplomasi y'u Rwanda yavuze ko ubutumwa bwa perezidansi ya Kongo bugamije gusa gukora propaganda no gutanga isura y'uko Kinshasa yagize uruhare rukomeye muri iyi nama nyamara bitarabayeho. Hanyuma kandi RFC mu rutonde rw'ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa ryatangaje ko ritazakomeza kubahiriza gahenge mu gihe urundi ruhande rukarengaho umunsi ku munsi kandi rukikiwe n'abahuza bahisemo kubogama. Ubutumwa bwatanzwe n'umuyobozi wungirije w'ufite ushinzwe politiki, diplomasi n'imiyoborere Bertrand Bisimwa, mu gihe ingabo za leta ya Kongo zikomeje kugaba ibitero mu bice bitandukanye byo muri komine Minembwe. Ibi bitero bya drone zirimo KT6, indege z'intambara za Sukhoi 25 n'ingabo zirwanira ku butaka byagabwe mu bice bitoya cyane birimo Karingi, Gakenke, Bidegu na Rugezi muri Minembwe guhera mu saa 2 z'igitondo kuwa kane. Umuvugizi wa FCM Kanyuka yatangaje ko mu gitondo cyo kuwa kane drone z'ingabo za leta ya Kongo zo mu bwoko bwa CH4 zanyuze mu kirere cyo muri teritwari ya Masisi, Rucuru na Karehe mu buryo bugaragaza ko zari zigiye kugaba ibitero. Bisimwa yatangaje ko ibitero by'ingabo za leta ya Kongo muri Minembwe bigamije kurimbura ikinyabuzima cyose gihari, kandi ko inzira karengane z'abaturage zakwiye imishwaro zitazaho zahungira ngo ziharukokere. Uyu muyobozi yagaragaje ko ibitero bimaze iminsi 2 bitesha agaciro ibyemezo FCM umuturage yifata mu minsi ya vuba bigamije kugira ngo ibiganiro by'amahoro bikomeze, ariko ko bahuza ntacyo bakora kuri ubushotoranyi. Yavuze ati ntibyumvikana uko bahuza n'abatanga ubufasha mu biganiro bakomeje guceceka mu gihe Kinshasa ikomeza ubushotoranyi. FCM ntiyashobora kubahiriza amasezerano yonyine mu gihe urundi ruhande rutayubahiriza. Bisimwa yatangaje ko kuba leta ya Kongo ikomeje kugaba ibitero biterwa na politiki abahuza bafashe yo kubogama. Asobanura ko FCM izakora ibyo igomba gukora mu gihe ubwo bushotoranyi bwakomeza. Tariki 7 Gicurasi umuyobozi mukuru wa FCM kuboneye nanga yandikiye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika Marco Rubio amugaragariza ko yiburitisha mu buryo igihugu kiri kubogamira byeruye kuri leta ya Kongo Kinshasa, kandi kivuga ko gishaka amahoro mu karere. Nanga yagaragaje ko amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro Amerika yagiranye na Kongo Kinshasa mu kubuza ko umwaka ushize ari kimwe mu byo leta ya Kongo yifashishije kugira ngo ikinyurwe ikibaba mu gihe ikomeje ubushotoranyi. Mu gihe intambara n'uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ikomeje gukaza umurego, amakuru ava ko abarwanyi ba FCM bavuye muri Sange berekeza Ruvungi muri metero nka 60 majyaruguru ya Uvira berekeza hafi ya Kamanyora, yateje kwibaza kwinshi ku cyerekezo cy'uru rugamba. Ikinyamakuru Bwiza cyo mu Rwanda mu isesengura gitese no guhonga igitutu cya FARDC n'abafatanije cyangwa no buryo kwisuganya no guhindura umurongo w'intambara. Umunyamakuru arakomeza ati Sange, Ruvungi na Kamanyora bifite akahe gaciro. Sange, Ruvungi na Kamanyora n'uduce two muri teritwari ya Uvira no mu kibaya cya Ruzizi hafi y'imipaka ihuza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda n'u Burundi. Uyu murongo ufatwa nk'ingenzi cyane ku ruhande rwa gisirikare n'ubukungu, ugenzura inzira abafite ubushobozi bwo kugenzura ubuhahirane hagati ya Bukavu na Uvira, gukurikirana urujya n'uruza rw'ibikoresho bya gisirikare no kwimura ingabo mu buryo bwihuse. Kamanyora by'umwihariko ifatwa nk'irembo ryinjira cyangwa se risohoka muri Kivu Amajyepfo, ugenzura agace abashobora gukurikirana ibikorwa byinshi byo mu kibaya cya Ruzizi no gushyira igitutu ku mihanda minini ikoreshwa n'ingabo n'abacuruzi. Ikinyamakuru kiti ku FCM ishobora kuba yaravuye muri Sange. Abasesenguzi b'intambara bavuga ko hari impamvu nyinshi zishobora kuba inyuma y'iyi myitwarire. Icyambere ngo n'ukwirinda kugotwa. Mu minsi yashize FARDC wazirenda ndetse n'ingabo z'u Burundi bakaje ibikorwa mu duce twa Uvira na Ruzizi. FCM ishobora kuba yarahisemo kuva muri Sange kugira ngo yirinde kugotwa cyangwa se kugabanyirizwa inzira yo kubona ibikoresho n'ubufasha mu ntambara z'imitwe yitwaje intwaro. Gusubira inyuma s'uko buri gihe biba gutsindwa, harubwo bikorwa hagamije kubungabunga abasirikare, kugabanya igihombo no gutegura indi mirongo y'urugamba. Hari kandi gushyira imbaraga kuri Kamanyora. Kwerekeza hafi ya Kamanyora bishobora gusobanura ko FCM iri gushaka gushyira imbaraga ku nzira nyamukuru ijya Bukavu, gukaza igitutu ku buyobozi bwa Kivu Amajyepfo cyangwa se guca inzira z'itumanaho za FARDC. Iyo Kamanyora ihungabanye, Bukavu ishobora kujya ku gitutu gikomeye cya gisirikare n'ubukungu, cyane cyane ku buhahirane n'itumanaho rihuza Amajyepfo ya Kivu n'utundi duce. Hari kandi intambara y'amayeri. FCM imaze igikoresha uburyo bwo kwimuka vuba no guhindura imirongo y'urugamba. Harabona ko kuva muri Sange bishobora kuba uburyo bwo kuyobya FARDC, gukurura ingabo za leta ahandi cyangwa se gutegura ibitero bishya mu buryo butunguranye. Iri ni imwe mu mayeri akunze gukoreshwa mu ntambara zo mu mashyamba no mu misozi, aho umutwe witwaje intwaro ushobora kuvana hamwe ugamije gutuma umwanzi yimura imbaraga ze, ubundi akabaho igitero ku wundi murongo. Niba kuko FCM turi kwerekeza Kamanyora, bishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano n'ubuzima bw'abaturage. Abaturage benshi bashobora guhunga, guhahirana hagati ya Bukavu na Uvira bukadindira, ndetse ikibazo hagati ya Kongo Kinshasa n'ibihugu bituranye kigakomeza gukomera. Hari kandi impungenge ko Rwanda ishobora kwimukira hafi y'imipaka, ibintu bishobora kongera ubucyamire bwa diplomasi hagati ya Kinshasa n'ibihugu bituranye, cyane cyane u Rwanda. Ku rundi ruhande niba FARDC ubona kuri gusunika FCM inyuma, bishobora gutuma ubutegetsi bwa Kinshasa burushaho kwizera ko bushobora gutsinda ku rugamba aho gushyira imbere ibiganiro bya politike. Ikinyamakuru kitese FCM iri gutsindwa, nubwo arabashobora kubona uku kwimuka nk'inzinzi ya FARDC. Amateka y'intambara yagaragaza ko FCM ikunze
kuva mu gace runaka igamije kwisuganya hanyuma ikagaruka ufite imbaraga cyangwa se yafunguye undi murongo mushya. Niyo mpamvu hakiri kare kwemeza ko iri gutsindwa cyangwa se iri gutsinda. Ikigaragara nuko urugamba ruri guhindura isura kandi uruhande ruri gushaka uburyo bwo kugumana imbaraga ku kibuga. Muri make kuva kwa FC Ventura muri Sange werekeza Ruvungi no hafi ya Kamanyora bishobora kuba ikimenyetso cy'impinduka zikomeye mu rugamba rwo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bushobora kuba kandi uburyo bwo kwirinda igitutu cya gisirikare, ariko nanone ko igice cy'amayeri yo gutegura indi ntambwe y'urugamba mu gihe abaturage bakomeje guhura n'ingaruka z'intambara. Ikibazo gikomeye gisigaye no kumenya niba imyimukire izakurikirwa n'ubwiyongere bw'imirwano cyangwa se n'ibizafungura indi nzira y'ibiganiro bya politike n'amahoro. Menyereje muri Uganda abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Banatwa Jenerali Muhoozi Kainerugaba umugaba mukuru w'ingabo za Uganda yatangaje ku mugaragaro ko ashyigikiye Jacob Both ku mwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko ya Uganda mu nteko nkiri kurahira muri iki gihe. Mu butumwa yashyize ku rubuga X ku wa gatanu, Muhoozi yavuze ko Both ari mu baminisitiri bakoze neza cyane muri guverinoma mu myaka 5 ishize, atangaza ko ari we wa mbere umushyigikiye muri uwo mwanya. Iki cyemezo cyahinduye byinshi muri politiki ya Uganda kuko ihuriro Patriotic League of Uganda ryari rishyigikiye Anita Yamonga na Thomas Tayebwa kugira ngo bakomeze kuyobora inteko ishinga amategeko, ariko mu minsi ishize PR yahise ikuraho ubwo bufasha ivuga ko uzashyigikira umuntu uzatorana na Perezida Museveni. Abasesenguzi bavuze ko gushyigikira Both bishobora kongera gukaza irushanwa ryo kuyobora inteko ishinga amategeko cyane cyane nyuma y'ibirego bya ruswa n'imibereho y'akataraboneka byagiye bivugwa kuri Anita Yamonga. Hari imodoka Rolls Royce yavuzwe cyane mu itangazamakuru. Muhoozi amaze iminsi agaragaza ko ashaka ko PR yo ikurikiza umurongo wa Perezida Museveni kuri iki kibazo, ibintu byatumye benshi bavuga ko amahirwe ya Yamonga atakiri nk'ayo yahoranye. Ku wa kane Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yahamagaye inama yahuje abayobozi ba guverinoma, abayobozi b'amadini n'abandi banyacyubahiro muri State House ya Entebbe. Abari muri iyo nama bavuze ko ari inama irimo ubushyamirane, ariko kandi yatanze umusaruro. Iyo nama yatangiye saa 7 z'amanywa imara amasaha 2. Mu minota ya 30 gusa hatangiye kuganira ku kibazo gikomeye kijyanye no gushyigikira Anita Yamonga n'umwungirije Thomas Tayebwa kugira ngo bongere kwiyamamariza imyanya yabo. Impaka zishingiye ku ngingo ya 11 y'icyemezo cyafashwe n'ishyaka riri ku butegetsi NRM ku itariki 20 Gashyantare umwaka. Iyo ngingo ivuga ko amazina ya Yamonga na Tayebwa azashyizwe inteko y'abadepite ba NRM kugira ngo bemezwe nk'abakandida b'ishyaka, ariko ko ibibazo byose byazavuka bizasuzumwa hashingiwe ku mpamvu zifatika. Abari hafi y'ibyavugiye muri iyo nama bavuze ko ayo magambo ya nyuma yoteje impaka zikomeye byasobanuye ko icyemezo cya NRM cyo gushyigikira Yamonga na Tayebwa gishobora kongera gusuzumwa, ndetse ko komite nkuru y'ishyaka ishobora kongera guterana kugira ngo ifate undi mwanzuro ku mwanya wa perezida w'inteko ishinga amategeko n'umwungirije. Amakuru avuga ko Rebecca Kadaga yasabwe gusobanura uburyo imikoreshereze y'imari yakorwaga mu gihe abayoboye inteko ishinga amategeko. Hari kandi ibiganiro ku bibazo bya ruswa n'imiyoborere mibi y'inteko muri Uganda. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko ari mu banyapolitiki wari muri iyo nama uvuzweho cyane kubera ruswa n'ibindi bikorwa bidashimishije, harimo no kugirana inama n'umuntu witwa Prince ufite imyemerere ya politiki n'idini itishimirwa na bamwe. Inama yarangiye nyuma ya saa 9 z'amanywa, asohokamo imyanzuro ya politiki ishobora gutangazwa mu minsi mike iri imbere. Nyuma y'iyo nama bamwe mu banyamuryango ba NRM basabwe mu ibanga gutangira gushakira amajwi Jacob Both kugira ngo yinjire mu irushanwa ryo kuyobora inteko ishinga amategeko. Umukozi wo mu biro bya Perezida Museveni yavuze ko iyo nama yari igamije ubwiyunge, ari nayo mpamvu abayobozi b'amadini bari bayirimo, ariko amakuru yigenga ntiyemeza neza iyo mpamvu. Umuvugizi wa Perezidansi ya Uganda Sandore Warusimbi yavuze ko nta makuru afite kuri iyo nama yabaye. Iyi nama yabaye nyuma y'uko umutwe wa PR uyobowe na Muhoozi Kainerugaba ukwiye ubufasha wari wahaye Yamonga na Tayebwa kugira ngo bazongere batorerwe kuyobora inteko ishinga amategeko. PR yavuze ko abayoboke bayo bazashyigikira abakandida bazaba bashyigikira Perezida Museveni. Kugeza abanyapolitiki 5 bamaze gutangaza ko bashaka guhatanira iyo ntebe ya perezida w'inteko ishinga amategeko, barimo Anita Yamonga usanzweho, Nobert Mao, Persis Namuganza, Lydia Nanyoto, Yorick Odiria na Dr Florence Asimwe Akiki. Amategeko y'inteko ishinga amategeko ya Uganda ateganya ko perezida wayo atorwa n'abadepite binyuze mu matora y'ibanga igihe umwanya urimo guhatanirwa. Agaseke k'amakuru mu karere gafunikire muri Kenya abanyamakuru bakozeje ba muri no barandika banizwe bakoresha ibikomoka kuri peteroli muri Kenya bagiye kongera gura n'ubuzima buhenze nyuma y'uko ikigo gishinzwe kugenzura ingufu na peteroli cyangwa se Indian Petroleum Regulatory Authority gitangaje izamuka rikomeye ry'ibiciro bya lisansi n'amazutu. Mu itangazo rishya ryasohotse ku wa gatanu ryavuze ko igiciro cya lisansi cyazamutseho amashiringi 16.65, hanyuma amazutu yongeraho amashiringi 16.29 kuri litiro. Iri zamuka rikomeye ritegerejweho kuzamura ibiciro by'ingendo, ibiribwa n'ibindi bicuruzwa cyane cyane kubera ko amazutu ikoreshwa cyane mu modoka itwara abantu n'imizigo, inganda ndetse n'ubuhinzi. April yavuze ko ibi biterwa n'izamuka ry'ibiciro bya peteroli ku isoko mpuzamahanga. Igiciro cya mazutu yinjizwa mu gihugu cyazamutseho 20.32% kuri metero kibe imwe. Hari kandi impungenge zatewe n'ibibazo by'uburasirazuba bwo hagati, cyane cyane ikibazo cy'ifungwa ry'ubunigo bwa Hormuz, aho intambara n'umutekano muke byagize ingaruka zikomeye ku itango rya peteroli ku isi. Nubwo leta ya Kenya yavuze kuri kugabanya ubukana bw'iki kibazo binyuze mu kigega cya Petroleum Development Levy, aho yashyizemo miliyari 5 z'amashiringi kugira ngo igabanye ibiciro bya mazutu na essence, abaturage benshi bavuze ko ubuzima bugiye kurushaho guhenda. Abasesenguzi bavuze ko izamuka rishobora guteza izamuka ry'ibiciro by'ibiribwa, ubwikorezi ndetse n'ibiciro by'ibikorwa by'ubucuruzi muri rusange mu byumweru biri imbere. Mbabwire kandi ko polisi ya Kenya iri gukora iperereza nyuma y'uko umugabo w'imyaka 33 atewe icyuma nyuma yo guhangana mu musigiti w'umusengero wa saa 6 Ifaza mu ntara ya Lamu. Polisi n'abatangabuhamya bava ko nyakwigendera uzwi ku izina rya Khalid Maka yapfuye
yapfuye nyuma yo kugabwaho igitero ku musigiti wa Faza Jamia kuwa gatatu mw'iki cyumweru mu masengesho ya Tur. Nk'uko abapolisi babitangaza, havutse amakimbirane nyuma y'uko abagabo babiri bivuga ko bagerageje gusohokana ku ngufu nyakwigendera mu musigiti kubera amakimbirane afitanye isano n'imicungire y'umusigiti. Abashinzwe iperereza bavuze ko umwe mu bakekwa yafatiye amaboko ya nyakwigendera inyuma mu gihe ukekwaho icyaha wa kabiri bivuga ko yamuteye icyuma ku ruhande rw'uburyo mu ijosi aramukomeretsa bikomeye. Uhohotewe yahise ajyanwa ku bitaro bya Faza Sub County aho byatangaje ko yapfuye akihagera. Abapolisi kuri sitasiyo ya polisi ya Faza nyuma bateye muri yombi abo bakekwa. Abashinzwe iperereza kuri ubwo bwicanyi bavuze ko umwe mu bakekwa yasanzwe yica mu bwiherero bwe aho bivuga ko yashaka kujugunyamo intwaro cyo kuko yarakoresheje yica. Abashinzwe iperereza bafashe icyuma hamwe n'imyenda yamenetseho amaraso bivuga ko yashaka gukaraba. Polisi yongeyeho ko ukekwaho icyaha wa kabiri yatawe muri yombi bamusanze mu cyumba cye. Abayobozi bavuze ko cyateye ubwicanyi gikekwa ari ukutumvikana ku micungire y'umusigiti wa Faza Jamia. Mbabwire kandi ko umuhanzi w'icyamamare mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba Kidum akanyamakuru yaramaze iminsi acaracara ku mbuga nkoranyambaga ivuga ko yitabye Imana nyuma y'impanuka ikomeye yabereye i Nairobi muri Kenya. Mu butumwa yashyize ku mbuga nkoranyambaga mu ijoro ryo kuwa kane, Kidum yavuze ko ari muzima kandi ko ayo makuru yaturutse ku kwitiranya amazina y'undi muntu witwa Kidum wakoze impanuka. Ati ni muzima rwose, banyitiranyije n'undi muntu witwa Kidum. N'umujyanama we yahise ahumuriza abakunzi b'uyu muhanzi, yavuze ko amakuru yavuga ko yapfuye ari ibiba bidafite ishingiro. Yasobanuye ko umuntu wakoze impanuka atari Kidum kibiduza mu muziki ahubwo n'undi muntu witwa Kidum afite amazina asa. Uyu muhanzi yavuze ko muri iki gihe ari mu rugendo rw'akazi muri Indonesia. Aya makuru yaje nyuma ko ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amafoto y'imodoka yangiritse bikomeye, abantu benshi bagakeka ko ari iya Kidum. Mu minsi yashize Kidum yaherutse gukora igitaramo mu Burundi cyitewe n'abakunzi benshi b'umuziki. Mu kiganiro aheruka kugirana n'itangazamakuru, Kidum yagarutse ku buzima bwo yanyuze mu biro kugera ku ntsinzi afite uyu munsi. Yavuze ko yagiye muri Kenya akiri muto nyuma yo kubeshya ko HCR yajyanaga impunzi mu Burayi. Agezeho yahawe ibyangombwa by'impunzi anoherezwa mu nkambi ya Kakuma iri hafi y'umupaka wa Sudani y'Epfo. Ni muri iyo nkambi yatangiye urugendo rwe rwa muzika aho yabonye akazi ko gucuranga ingoma muri orchestre. Yavuze ko amafaranga make yakuraga mu muziki yayizigamaga kugeza baje gukora indirimbo ye ya mbere yise Yaramenje yabaye intangiriro y'izina rye mu muziki. Kidum yavuze ko icyo gihe byari bigoye kumenyekanisha indirimbo kubera ko ikoranabuhanga ryari ritaratera imbere kuko byasabaga kohereza CD kuri za radiyo zo mu Burundi. Amahirwe yabonye ubwo wari perezida w'u Burundi Pierre Buyoya igiraga uruzinduko muri Kenya. Kidum yahise aha CD Apollinaire Gahungu wari umuvugizi wa perezida Buyoya kugira ngo yigeze ku banyamakuru bo mu gihugu cy'u Burundi. Nyuma yaho indirimbo Yaramenje yarakunzwe cyane bituma Kidum akomeza gukora izindi ndirimbo zakunzwe zirimo Mapenzi, Haturudi nyuma na Nitafanya. Muri 2012 Kidum yegukanye igihembo cya Kora Awards nk'umuhanzi mwiza muri Afurika y'Iburasirazuba. Ibintu yavuze ko byamubereye ishema rikomeye nyuma y'urugendo rutoroshye yanyuzemo. Kugeza ubu Kidum akomeje kuba umuhanzi ufite izina rikomeye mu Burundi no mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Mu makuru mpuzamahanga mbwire ko urwego rukuru iperereza ku byaha imbere muri Amerika FBI rwatangaje igihembo cy'amadolari 200,000 ni miliyoni hafi 300 z'amanyarwanda ku muntu watanga amakuru yatuma bafata uhoze ari umukozi ushinzwe kurwanya iterabwoba muri Amerika ubushinjwa kuba maneko wa Iran. Monica wita imyaka 27 yari inzobere mu by'ubutasi mu ngabo zirwanira mu kirere za Amerika n'umukozi ushinzwe kurwanya ubutasi bw'amahanga. Mu itangazo FBI yasohoye kuwa kane ivuga ko Monica wahoze ari umukozi wihariye mu biro bishinzwe iperereza muri izo ngabo yakoreye igisirikare kuva 1997 kugeza 2008 nyuma akorera leta ya Amerika kugeza 2010. FBI yavuze ko akazi yakoze mu gisirikare no muri icyo gihe yari umukozi wa leta kamuhaye uburenganzira ku makuru y'ibanga cyane cyane ajyanye n'ubutasi n'ubwirinzi bwa Amerika harimo n'amazina nyakuri y'abakozi bakora ibikorwa by'ibanga mu nzego z'ubutasi za Amerika. FBI yavuze ko Monica wongeye muri Iran 2013 nk'uko bigaragara mu nyandiko y'ikirego. Ikirego cya mbere cyatanzwe kuri we n'ubucamanza bwa Amerika 2019 ariko kuva icyo gihe ntibigeze bamenya aho ari cyangwa se ngo bace kumufata. Bongeraho ko agezeho ya leta ya Iran na Islamic Revolution Guard Corps amakuru yashyize mu kaga umutekano w'amakuru y'ibanga n'ubwirinzi bwa Amerika. FBI yavuze ko Monica yavukiye mu gace ka El Paso muri leta ya Texas aho ari umugore ufite ibiro 55 ureshya na metero 167 udafite andi mazina mahimbano uvuga neza uri muri Giperisi kandi ubikeka ko atuye muri Iran. Ashinzwe gutanga nkana makuru yashyize mu kaga ubuzima bw'abasirikare ba Amerika bari mu butumwa hanze y'igihugu ndetse n'imiryango yabo. Ashinzwe kandi gukusanya amakuru ku bahoze bagenzi bakoranaga muri leta ya Amerika ku nyungu za leta ya Iran kugira ngo bashobore kugirirwa nabi. FBI yavuze ko nubwo Monica wite yashyiriweho ikirego akiri hanze kandi atarafatwa, FBI yasabye abantu bose gufasha ubutabera bwa Amerika kubona no guta muri yombi uyu mugore uhoze ari umukozi ushinzwe kurwanya ubutasi.